Salbag kayo akabalay kaw. No personal na gamit. Sa nyo bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Shoutout ka na kay amin. Sagutan da kayo iti sa bali manen na pakasaritaan dito'y drama tayo nga unay daytan kaka. Napauluan iti ngiwat amanagkota. Ada ka magam ditaw. Ban mo gam ditaw amang birbirok ka. Nagawa mo ta na ba'y mau. Naasawaan kan. Ngamday tapay lang makibarbarkada kada makininom ta mau. Agkot-kotak manan ni bagat mau marlam. Makaringlan. Naggana sa pamulmulan tinaglawa ang iwat na. Anya mo ti bagbagam di tadino. Amang pay nasayaat nga ramid mo. Day talawang durdurog ka dagiti kakadwam. Kan aginom ta mo. Pamanaw ka man dito itang makarangrang ka. Pagtitimugang kay tupay maut. Ay, Marlon. Ipanaw mo malagan na itakotak-akotak ang babae. Kaya mo, tay papulis ka dinaw. Padasin na kadangran, tore lalaki ka kitaam. Ay, da kayo matlatan ti sa manaaw. Sakman may. Ala, agawin tan merced. Di kan mangkibor. Da kayo ti kibor lang gaong. Agipulagid kayo manan iti sakit yo. Awalang kayo ti bain. Unay daytan kaka. Mangibabain ni Merced. Imaykit din naglaaw-laaw iti tersina ni Manang Milagros. Asinaw, ti kinaapan na ah. Imay rinapi daw na nang. Anya. Rinapi daw na tinagniwat-ngiwat. Giniwat-ngiwatan na ni Pari Dinaw. Amom lang aruda nakagurgura na no adda ka itayan ti barkadam amakin inninom. Maminsan lang mat narang. Madimot ti kasdyang aramidan na. Di nakpay ammo nga ibainan. Pagsaritaan nyo ngamin dagiti bambanag, saan akasta? Kat si kamat, isardeng mun ati makiin inninom tapno awan rire. Sakmet ang tinagdasalan na. Una daytan kaka. Merced balasang kao. Pagsaritaan nyo man dagiti bambanag, da kayo nga gasawa, tapno nasaya at laeng tilangin yaw. Nariga at tegap apa, nang runa pa'y no iti sango ti publiko. No, di na kayo ti may babain, isardeng na ti kinasangir na. Unay daytan kaka, isungarod ako nak apagsaritaan nyo dayta. Ay nananang, awan ti denggen na. Kaya na ti gulaw. Nagkunamat, kayat ko ti gulaw. Unay daytan kaka. Nala, kastay kunakon, agsarita kayong agasawa. Dayta ti kasayaatan. Merced, mabalin mo mo't nga ibagay tinasaya at nagiti banag asaan mo akayat. Saan ka takas jay? Namin anumutang na binagaan kan kinasarita ka? Ngumawa mo ti dengdenggam, suker. Ay, unay daytan kaka. Anya aya ti parikot mo kin ni Marlon, Merced. Ti kinalaing na uminom nanang. Sagpaminsan lang mo. Oh, sagpaminsan ki dinayay. Mamindway ti makalawas. Bali maminwalaw ni ti makabulan. Pamasitim ngay daytan. Unay daytan kaka. Di pa ikunaan nagiti asawa nga inal daw pa nga aginom nagiti asawa da. Kahit tulado nga ro dita. Yan, nakasarsariwak kakapay ngagsasaw. Saan ka matakas tay di damo ka ama-am-amaw? Ita, kotak kamatla ako takan.
Nakarakaro pa ngam tay upa asaan na makaitlog. Just kay. Dayta bagim ti papasula unsa na siya. Langgong ka mga main. Ah, Bumala man, Merced, Marlon. Apay no pagsaritaan nyo daytoy iti naalumamay laeng. Tapno ag kinaawatan kayaw. nakasarsariwak kamot ngamin ni daytoy. Masuro na mga mingking ka. Ulitag. Ala, baliwan nyo apagsaritaan daytoy abanag. Si Marlon ti umuna nga agsao iti naalumamay. Merced, bakit? Kaya't ko ana lumamay lae, ti panagsarita ta. Kas iti daytoy inrugit. Anya, ti di mo kayat kanyak. Ulitag. Diyak kayat ti manginumasawa. Nang runa pa, inumapan ka dagiti barkada na. Ala, saanin. Dituyak lang ang balay nga uminom. Nasaysayat pa'y. Ang no anda na patag nga awis na iti gagayem. Ipalubos mo kumamad. Ta panaki bagay-bagay lang na diyan nga aramidag. Kumaa, namumuta kontrolin ti bagay. Tiriga na kasarang usong kamal. Unay daytan kaka. Irugiyo iti bigat. Agmalmalum daytan. Ngagingkat tingat aldaw. Agingkat rabi ay. San kayo pala analpas nga gininom iti tingat rabi ay. Anyangay mo daytan nga rami ti tao. Bumalaetak manun Dayta ti dimor aramidon Marlon. Makiinom ka, gamdi ka agpaot iti pagiinuman. Ta sana nasaya at ti kasta. Di mo ibuson ti oras mo iti dun na dagiti at at tao. Sige, agtungpalak. Diyak kaya ti mangiwatan kan maibabain. Kung palong dayta akarem, no di mo kaya ti gulaw. Ay, unay daytan kaka. Pare Marlon, si Mangpet ni Simon kan ti pamilya na. Kaya't na nga, agreunion tayo nga agkukumparan. Kaanaw? Itong Domingo parang. Anyama mo daytaan, ngayaw awis mo dino. Di ka mo lang patpatinggan. Nang kanakpaimot kami na Merced. Ita lang awisak ni Marlon, ta si Mangpet ti kayemi ani Simon. Agraman di pamilya na. Kailiw na kami amin nakasangaw ken kasarsarita. Apay di kay makapagsasarita, ngawan arak. Naragragsak met lang amin no, dabasit nga arak ken pulutan. Nagangkanas ti saritaan. Oray damagam karagiti daddo manida. Adula amin dayta. Uray saan ang mamay ni Marlon. Ay mabit lang na di Merced. Pagustuhan mi lang ti kayemi. Sapay nagsimpay ken nagdisin ti atao ni Simon. Aman pagdanagam. Unusan, sumurot ka langan, no awan makungkunam. Iso na lang si kantula ti babae, anay laok no kas pangarigan. Mabalin la tamot, tapno mabantayan ti asawak. Di ka na iba inanan ti asawam. Kantyawan danto na, ibagadan ton nga Andres. O nadetahan kaka. Da kayo man ti mangilawlawag ka ni Merced na rang. Itugot mo nga minan. Kababain mo't Pasig kami alalaki. Alpasan na. At damay sa ababae ang mailalaok. Sakti kababain na nang. Manunga oras ayaday ta apa nagsasarita. Medyo mabayag agiin niliw kami may. Kan alabasit pagsasangwan may. Dayta tinarigat. Tanuad da arak kada pulutan maibayag ti saritaan. Maawatan na lata ko man Saan mata babae ti kasangumi? Da kami lang mo't nagkagayam. Pagsaritaan nyo aday ta. Pag kinaawatan nyo ang amen. Naglaing tumot nga agkutak. Ay kadi ka agaramid iti banag apagkutakan na Unay daytan ka. Kaduan dak man makisarita ka ni Merced na nang. Nalaklakati saritaan ka at da kayaw. Ay unay ka ngamin daytan. Tapnawan may bagbagayo kininanang.
Sumurutakken ka. Ngoray sa anak to makisango kada kayaw. Anya? Oray agyanak to laang iti salas. Ha? Masapul nga daak. Tapno makitak ti oras. Kat iawid ka no pa nag-aawidan. Ay, kababain mo't bakit? Dilawan datan na ano kasta. Kababain talang. No kumada na mo. Oray saan ka nakadwaan. Ah. Diriga na nga ron ka no may masa mong ti arak kan pulutan. Malipata maun tagawid. Ah. Malipatan pa yun nga da asawam. Ha? Ay, unay daytan kaka. Saan mo na? Apay kidin nga'y alipatek nga da asawak. Makapagkinawatan ta. No duwata ama pa ni ti awis ti gayim mo ani Simon. Duwata ama paan. Oh, unay daytan kaka. Kababain ba kay? Sak na tinangitugot iti asawa na. Oh, kaya Irasunak taong. saan mo may rasunan ta saan dan tubot nga agdamag. Agatap dan to lang iti pakaibaba inak. Agatap dalat ta ah. Ang damat karga ninyo mga marlaon. Makita, katawaan na kaon. Agawid ka nga minan. Ay sana mabalain. Narigatan. No ada ko manakam mong agaway ditong nung oras. Saanan anas ka nakadwaan ka. Nalabas kamot merced. Unay daytan. Jak magustuhan ti aramid ni Merced na nang. Sungad na panunot ka. Anya ngay daytaan na panunot mo. Inaklangan agtrabaho iti adayaw. Tauray sana kun agaw awid. Masurunak una yan iti kinalaing nang agkutak. Anya. Agu mangagkutak inton awana kun iti denana. Ay unay daytan kaka. Madi daytaan na panunot mo anak. Dakdakkel agulo ti mapasamak ano kasta. Nagbali na dakkilagulo di ore man magkisina akaw nanang. Ah, anya, ay madi dayta. Dayta ki din kinalaing mo nga ginom ti pagsinaan niyo. Kastay na ko nanang. Sagpaminsan lang mo. Di na nga ron maawatan ti kayat mo nga ipaawat. Kan awan mo't dakas nga aramid ka. Gagayam ko lang mo't nagiti kasangsangok. Ta pasat pa'y da dya ti panakibagay-bagay ko mo't kanagiti gagayam ka. Anak, bayam nga minen dayta nga arak. Saan mo ta ka na yun, nanang? Ngam nagsasaon ni Merced kat kasla ka na yun. Makauma. Talaga na uma ako, nanang. Sa makaamu kayon kenkwana. Nay, anya ti kayat mo asawan. Nagsarita kami mutin. Hanggang awan mo't nasayatan na pasamak. Sa kasayaatan no pumanaw ako. Kat, papanam nga rod ngay. Makamulitan no sa dino ti maturong ka. Basta nauma ako na malawlaawan. Nagalas ti panagniw-ngiwat ni Merced. Awan pa'y nadungo a panagsasauna kanyak. Makauma. Ay unay daytan kaka. Nanang, doan ngal daw, awan mo langan ni Marlon. Dayta ita, ti parigot. Pinaysunan, timbaga na pumanawan, tanauman. Anya? Kasta, timbaga na kanyak. Naglukumutan. Apay ngaya pinanawan na kaon. Kanayon kano alaawam. Ken awan panakaawat mo. Pakaragsakam kano ti mangibabain ken kuana iti sango ti publikaw. Nanang, awagan niyo kumamot ati asawa, pangasiyaw. Awagan mo na. Ta damot cellphone mo. Naka-off mo't akanayon, nanang. Jakon pulos makontak. Iso pangasiyo mo to nanang tatulungan dak. Sa pulon tayo ati asawa. Pang sa pulan tangay. Ay, inaaya.
Day takot ngamin ti bagbagak. Saan mo alabsen, wano sobraan. Tapno di ka maawanan iti asawa, kuna manen. Nga manyangay, sinubra am latamet. Diya mo pagarupaw na may turin na kapanawan nanang. Ay nahawan ti mabalin ko, Merced. Anya nga rin ngay taramido nanang. Pindaam amin agagayim ni Marlon. Pagdamagam amin nita. Agpakaasi ka, nisot ka sa pulan. Wen, agpakaasi ka kadakwada, tapno tulungan da ka amang kontakin ni Marlon. Ay, unay daytan ka. Makalawasan ngawan ti asawa. Kasla taw-tawunan ti panagriknak iti kawan ti asawa. Ay tanto may kinalang mo ngagkutak. Makarengreng, makapasurong ti panagkutkutak mo. Di no? Masingpal ti asawam. Nusakla ti asawam. Tinap-tip ka ang tasungam. Anya? Sa pulam latan no kayat na Merced. Tulungan na mo to na di no? Si kangamin tinasingad na pagayam na. Iso apatsyak nga da amom. Amom, tayan na. Awan bibiyang ko karakayaw. Sa makamukan. Unay mo daytan. Tulungan na mo to na tagkariak. Ikarek, ajak ton ngiwatan. Nga uray iti kaanuman. O naidaytan kaka. Nagkarimot kanyak. Adi na kan lalaawan. Kasarita na kakanun iti nasayaat. Kasta ka day nanang. Un anak. Isumulaang tiing karina kadagiti barkadam. No kasta, mabalin ko nga rudan, tagpakita ken ko na. Kaasi mo. Un anak, talaga akakaasay. Amboy umatan ti ugalik nanang. Awan bisyok. Kat, no day taarak. Makaramanak lang no ada na patag nga okasyon. Kan panagsasango ka nagiti nasayata gagayam. Amok dayta. At nakaamiris mo ti asawam. Iso saan mo napapasan unay at akaasimot. Saan ton ngagkutak day jay. Uray kitaam. Ay, unay daytan kaka. Merced pagayam, nasayat no tung palam ti karim. Asaan kan nga agkutak, wano aglaaw-laaw, at pakaibabay nan nila kay mo. Ket si Kamet Marlon, nasayat unay no saan mo asumbraan ti aginom. Patim-tim-tim-tim laeng, kasjay, saan ka ta patimba-timba. Joke. Ngam no, katemon na tarak. Di nasayat pa eh. Ngam no kahit mulat at ti sagpaminsan, pag kinaawatan nyo na itabanang na kayong agasawa. Tapno naragrag sakmut laeng ti tunos yo nga agasawa. O nanaitan kaka. Bueno, ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Ngiwat amanagkotak. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay parang tarabay.